Hey, Mrs. I am talking to you. I ask you a question. What's going on? Konek ka ple de suiv mwen dep tale a. Chak kote mpase li fede, suspect le gen zam de mel. La polis la edep de wè souple, mpoko vle mouri. What are you saying? Mwen pasenye, heureusement li bagete blesem. Li bagete blesem, polis la edep, s'il vous plaît. Men pou kon sa rete chita, pou sa fò bagay pou mwen nou. Wait, please. Excuse me? Yes? Do you speak English and Creole? Of course. Okay, good. Can you translate what this woman saying to me? Yes, there is no problem. Ki sa te di, madame? Yon bandi kap suiv mwen. Ket, ki sa? Man di jan di bandi en anglais. What did she say? Said, she said, You told me you speak English and Creole. So what? Why can't you translate? someone with a gun follow her. Who is it, her? Ki sa moun nan e pou, madame? Ah, madame! Ou ba gen long sou? Ki te pale, mka degaje pou kote mwen, mba l'anglais tout. Konya la, ou ba ka explike policier lon problem ou? Li relem vini de ou? E pi se kriman so fè? Se pou nagaze bete deboulje nan tèt ou? Dam. Kat ki chofi sa peme? Ki as ki dami an? Mwen ki dami an? Mwen be chini sou sa mim dami sa yo karachi debout fè zo yo metate. Bat kon sa? Bon, rache yo metate nan. Ki as ki apèche yo? Oui, madame ouais. Moi, 10 secondes pour démasquer là avant de patience. Là, nous ne parlons pas l'anglais comme ça. Pourquoi ça nous fait folie pour nous venir dans le pays blanc? Nous ne chita derrière nous la caillou. Eh bien, si vous comprenez, pays blanc, ça c'est pour maman avec parole. C'est garder yo. Hey, calm down. You are in a police station, not in boxing gym. Okay? Comply. Otherwise, you will suffer the consequences. No, my police service. I am superstar. This girl is dancing with me. I'm not in Chile with the body summon. She going dancing with her mama and his papa. If she continue the reconciliation with me, I am going killing her. Killing her? Are you a murderer? I am murdered up so. Hands in the air. You are under arrest. Pour qui ça arrive chez famille sous là? Les hommes en l'air, madame. Mon état d'arrestation. Hein? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire arrêter ou aller en prison. Comment? Qu'est-ce que ça me fait? M'ba fouin. Murder sou c'est assassin ou dit? Murder c'est assassin, vle di. What? Run.